ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ DR ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ people Johnny here again mayamgi request ki matung ina ai maningagi Hyundai gi Verna Anova 2020 do adu mo review tok jarake si gari se yengde am phajai hanagi all model Verna dagi amna upgrade tori am sporty oi hele adu DRL ga si amna phajai bako ai mathang mathang kap jarake aduga update amatang ai mamangi week ta ai video amata thagat pa gamjagi de waro bi kanu ai sana khade personal thaba khara chi lakpa ko adu ai matung Manau naina hojik kapthazarage Verna si hana upload tokjarake adu matungda keno tumuk Creta gi anobudo adu moi review tokjarake video se gari bu bike review pambiba mayam lebiragadi like to biro mo subscribe to biro mo adu na ingon kitang motivated oibina mayam gi support to adu gi makhata na tokjarakpani makhata na review ai mathang mathang kapjarage Right, external land horse, Sigi Hyundai gi Verna Anova 2020 model ne SX optional ne aina review tok jariba model se ko aina le se khoi PUNYA Hyundai akhoi gi CHINGMEIRONG gi da adu dane le se maningi tail lamp se happy the view design se amna premium over design amo ore mamangi design gi handa kisne amna khenare aduga akhoi sigi maningda swaina pura kino coupe design da ko coupe hadi ngasai akhoi C pillar je swaina name dhara kadoine ko adu coupe gi design sedan ni sedan orga ju coupe design da hapet ama change sporty design hai tare ko aduga maningi state akhoi chrome gi inserts me am swaina yor si ju amna design ji fajale aduga akhoi diffuser gi type da koina swaina maning da hape reflector light yore aduga tail light oizare aduga sida rear view camera ni sida maning the yore se black colors in hena premium oibe hele sigi maning da so khoi fake khoi muffler gi type to ma yore bu ko sigi keno sida bumper gi sida adu si functionally oide aduga keno gi wane some sporty look ki wane sensor sida me am hape sida ko aduga gari sigi dimension da masagi sigi length se 4440 mm ne aduga sigi ground clearance 165 mm ne aduga sigi width height are sisna 1729 mm ne aduga height sina 1475 mm ne bako adu ground clearance ki higher ga sigi 1000 ground clearance ki se khoi gi sigi se 165 mm khaptani adu sedan ina dum khadi neme tire size se 16 inch ne 195 55 aduga 16 oiba ko aduga sigi se Hankook ki tire ne sida hapi se yamna premium oiba keno ne tire ni ko alloy gi design se sumaina happy lay aduga kanogi ngasagi akogi Verna gi thaina ahama model tholakpada akogi fluidic kind of oido adu hojiki fluidic pudi dum khara oi eda targa sikna mu pura sporty look ama da pura design ji pura tawre ko phajaba yamna hele shark fin
antenna smaina hape aduga sunroof yawe ORVM da khoi signal light smaina hape ko aduga khoi se chrome gi insert se smaina maning da loibo bo hape mamangi yamna unique we features sama ngasagi sigi DR sigi magis the yoriba khoi design me am jam team view yamna fazale smaina elongated C shape das smaina DRL smile aduga magi headlight ki design is smaina toy have a view full light hape LED fog light ni the RC aduga ngasagi sigi akhoi front ki grill che have a view smaina design se am unique over design is the RC there's a chrome insert se auxere makha da ko akhoi skirting chrome in hape mamang da front ki look is smile yamna phajana black ki yamna mong da hale designs chrome inserts khara yaure se da akhoi headlight ki se da ko the interior mu yengan jara ke man interior se dual tone ne akhoi beige ka black ka gi interior oi ko sigi se adu se da passenger side numbi hana yenga se man 6-speed manual ni sida happy se aduga sida wireless charging yaure USB port yaure sida khoi charger amasu yaure ko aduga sida 12 volt ki 180 ki watt ki connector amasu hape sida hazard light yaure aduga sigi navigation magi button me am just mina yana premium more design hape sigi AC ki vents me am se hape dim you design se am unique over design ai tare airbag got the start stop button to the user ado khoi sigi display ni 8 inch ko more am do wale sigi display so away dum ado ka magi touch screen khoi navigation ka khoi sina map ni ado ka topa map lere navigation ka ke magi hub ke mayam noi hub pe ka the emergency coordinates can history can khoi POI categories the koi ATM gumma kai gumma police station kai thi gyara ka diko adagi media da connect to boy media se da aduga se radio ko adu se sina koi AC ni dual zone AC di oi de single zone ne AC se AC ki display user ko aduga sigi sida koi dual zone sigi se sigi dual zone ko som ka passenger side ka koi keno go oi ne boka driver side ka sida koi SOS ko safe for soul sida keno yogjara koi morning gi mirror sida aduga sida koi to gi sigi se kai no igyan ta de sida blue link activate okay blue link ki sida ma yogjaga da ni auto dimming ne the yauri se mirror se aduga passenger side ki visor se da koi up chawa mirror ama yawe aduga driver side ki yawra driver side ki su chawa mirror ama yawe sunroof ne the lay se yeng jara ke na okay sunroof ki control se dalo laser hai C6 dekho ka aduga koi C6 na koi sunglass holder yaujare hai adu C6 koi mirror ne maina on to ko okay driver side ki changa ga yeminar se am instrument cluster se all digital ne the yauri se aduga 220 km/h baki set kana yauri ko km/h baki reading yaure aduga soma kanana RPM meter yaure aduga soma kada battery gi adagi oil gi aduga soma sikisna fuel gi indicator ko yongzare aduga sigisna ko gi seat belt reminder yaure aduga ko gi distance to empty yaure headlight ko gi kano yaure ko display yongzare sigisina sini yauri sigi setting oi ko doini state ko gi tire pressure di thong da di u phang roi ma'am
Sigis na kogi fuel gini distance to empty adagi kogi kake mileage ne piri ko adago sigi lights ma'am adagi door adagi ngagi thong thingba do thingba bagi magi keno ma'am ne sigi se loina ba hapaka do ne sigi keno ma'am se ko adagi cruise control si yaujare adaga reset kake yaujare suna kangi sina kogi keno gi patanga tane headlight ki patanga tane adjustment ko kogi aduga steer is traction control on off ne sina kogi door gi kogi setting me amne ko sigi mirror sina ORVM gi setting ni aduga sigi siso kogi left right ki ko sagi mirror si hakto hak gi ni smaina adagi sigi na central locking yore child lock yore aduga sigi sina door kogi keno ngak ni thong gi control ngak ni steering is mine pai ba ko gi thumb print yaure somna kan su thumb print yaure dune yamna premium oi adoi tara ga sunga sai ai wakal di sigi Creta gi mine flat bottom moi adu dune hena yengo nungai hana gi Hyundai i20 anobu du su hapne du sigi Verna anobu su di hapak tre wireless charging ko mari cup holder ani aap se rest handbrake ape aduga seda ko gi storage chawam hawa hape ko aduga grab handle sida hape passenger side ki aduga somda di haptre glove box se ape DINGKU glove box is chawi the yoris ki no si jo ko cooler ni ko yoris ado kano di yaudre light ti hang yaudre sida space ti phazana lai sigi kano se gari se ko space phazana lai ado sigi se sit ki ko gi design se kogi wireless key ne sigis na smart tawe adago magi sidida kogi smart trunk open na kogi maningi thong hangtok na bagyo ama yawe bo mai sidida maningi trunk se smart na Smaina tangkai amadi hangtu emoina ko aduga manung de yori boot space 480 liter ne yam chawe ai gari Creta kano dagi su hena Ciaz dagi su sine na chaw male ai gi Ciaz ki do 450 we bane to sigi se 480 ne adu yam chawe sigi manung de kari yogi si spare tires da hape magi tools ke hape adu light illuminated we this the way ado makagi sidi kitang finish kitang what like stay the wire kitang expose ka taw ga yori stay the cd toning de kitang lesu kano mo yor mo gadi ko insulator ma have this the cover mo yor beer mo gadi fa ga do ado swanial expose story engine base mo yeng sem engine base yamna sida ko gi hapet kano ki type to carbon finish ki type to smile cover am happy mathakta agi intake manifold gi cover se ko batteries da hape adagi kogi air filters da hape ko diesel filter hai tar aduga kogi sigisna kogi washer gi liquid ko hape radiator si lere oil laujare insulator si da hape aduga engine gi specification ha ga di sigi engine se 1.5 liter kano da ko diesel da malae adagi 1 liter turbo petrol da malae aduga 1.4 liter petrol da magalae ko turbo duna 118 bhp 6300 rpm da leiba aduga ngasagi diesel gi 1.5 tuna 113 bhp oiba aduga 4000 rpm oiba adagi kano gi disu petrol gi disu 1.5 disu 113 bhp oidune compare to matam da topa gari ga ngasagi sigi sim yam men oina compare to rise akhoi Suzuki gi kano duga aina thoba gari Ciaz to ga yam compare to wi aduga Honda City ga yam compare to oiba ado powerful oiba di kitang Honda City na di kitang hele aduga Ciaz na kwadi least powerful oy aduga sigisna marak to oy hai tare aduga design di yamna premium oy design oy sigisna black di yamna pazare black se mo hape DINGKU back seat se giang da adam
space tadi aigi gari siyasna yamna hele kaigino hairagadi ngasai gi sigi seat se akoina khwaidagi maning da chingthar kanda adjust tor kanda aingonda leiba seat ki magi space tu ni si pura thieng aingonda aduga yamna compact oire aduga sigi kokse aingonda phajana thieng ado ai di maning da tongwa matamda kitang ham kum leiragadi akoi speed breaker leiragadi ko ai di kokti dum compulsory thieng ani ngasagi sigi coupe design hai ko smaina roof se smaina handar ko sida neba ado aingon 510 guma wangadi 510 yaba wangadi si maning da tongu yaroi si quite a disadvantage sai tare ko Verna gi ado sias ta smaina tok de sias ta ai maning da phajana tongu chale ado space su phajana lei sang udi keno ne hele sias ne hele gari si aduna ne aduga AC vents da masa yogjare aduga makada charging gi port am yogjare aduni sidi yorise aduga sidida roof light ama happe ko sidida handlebar happe adu hukti yogdre so this handlebar happe aduga hukti somna kada ama di happe keno de habre ka adjustable headrest oe aduga armrest yawis leda singto kudi ade moi plastic ni na ado khwaidagi major disadvantage hai taragadi under thigh support dum phajana lai aduga sigi leg space di phajana laitre okay aduga Verna gi sta magi price list da lai aina hojik review tokjare ido sigi SX optional sinebako sigi manual transmission sigi sitorokoni ado showroom price the 14,15,850 lai aduga on road price the 15,90,821 lai ko starting price se akogi 9,15,950 rupees tagi horaga aduga 15,30,850 rupees pawa ek showroom price lai aduga on road price ta asagi 10,20,117 rupees ka aduga quite top end class ida hogi on road price e Manipur da 17,18,006 rupees ne ba sigi da charges me am yauri hogi TCS ki charges adigi comprehensive insurance ki 4 years ki RTO charges ki lere aduga total ko extended warranty ki ne sigi na sumaine lai ado IC screenshot ta happy capture ke ado makhata na ado prices to detail on yeng bi ya ga screenshot to post or yeng biro ado Verna ki video se pamiraga dum test drive to bi bu yani aduga select to biro se le ga jam pazare ado procedure ke mayam like to biro ko biro no subscribe to biro mo subscribe to mo tan bell icon na biro mo matangi video tholak notification tholak na ba ado ngasi di procedure ke thank you so much.